Sedaj pa k besedi vabim komentatorja, dr. Jurija Hadalina, ki je znanstveni sodelavec na Inštitutu za novejšo zgodovino in pa docent na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem. Ukvarja se z raziskovanjem slovenske in pa jugoslovanske politične zgodovine po letu 1945 s poudarkom na jugoslovanski zunanji politiki in mednarodnih povezavah na območju Balkana ter z materialno kulturo socialistične družbe. V okviru raziskovalnega programa Politična zgodovina na tukajšnjem inštitutu je vodja projekta Socialistična zveza delovnega ljudstva. Tudi prosim, k besedi. Hvala za res lepe oziroma zanimive referate, ki pravzaprav kažejo na diapazon dejavnosti na najnižjih lokalnih strukturah, ki jih ponavadi z vrha niti ne opazimo. Je pa ta stvar tudi, če malo sebično pogledam, zelo uporabna prav za tale naš projekt. Pravzaprav v okviru programa Politične zgodovine na našem inštitutu se ukvarjamo tako z vprašanjem SZDL-ja in to vrhnje strani in spodnje strani, tako da tudi ta lokalna stran nam bo še tako dobro prišla, ko se bomo tudi sami spopadli z njo. Po drugi strani pa tudi s tem delom, ki se ukvarja z 30-letjem Slovenije, oziroma ko bomo do njega prišli, bo že 35-letje Slovenije, se pravi tranzicijo. In pravzaprav mi je ravno iz tega prišlo nekaj idej, kako so pravzaprav te stvari, o katerih ste govorili in so potekale v 80-ih, 70-ih letih, pravzaprav po eni strani tudi preživele in ostale v današnjem času. In če grem mogoče od konca. Ena izmed stvari, ki me je predtem pravzaprav zmotila, da sem šel preveriti, je ta, kdaj je bilo konec samoprispevka. Samo prispevek je eno vprašanje. Jaz sem še v naravi sam zakopal kanale in gladil ceste, ki se jih je asfaltiralo, pa nekako po letniku skoraj ne sodim več v samoupravno obdobje. In v bistvu samo prispevek je še vedno veljaven institut v Sloveniji. Leta 2001 je bil sprejet zadnji zakon, ki ureja spet z referendumom, kako se ga uvede. Verjamem pa, da je v zadnjih letih ta institut redko uporabljen. V 90-ih letih pa še zelo pogosto. Država ima danes drugačne načine financiranja in se mogoče s tem rešuje res te najhujše investicijska vprašanja na podeželju. Sam sem seveda z globokega podeželja in zaradi tega smo imeli ravno težave smo še v letu 1993 po mojem vlekli šele vodovodne priključke in podobne stvari. Vprašanje seveda pa socialne politike, ki je bilo bolj prisotno v teh velikih samoprispevkih, pa nekje ostaja v drugem planu in se danes pač pokriva z drugih koncev. In že zjutraj smo pravzaprav večino teh problemov slišali oziroma obrazložili. Profesor Duda je pač lepo pojasnil, kako je delovala krajevna skupnost oziroma mestna zajednica in kako se je tudi financirala. In način financiranja se je seveda z leti spremenil. In eden izmed načinov, kako se je financirala in kako so se pač preko tudi delegacij iz te same krajevne skupnosti se potem na občinskem nivoju dogovarjalo o stvareh, je pravzaprav denar je prihajal iz tozdov. In tukaj pridemo do vprašanja pač kulture. Kultura načeloma je bila pokrita iz denarja, ki je že tako ali tako prihajal iz tozdov in iz drugih virov v krajevno skupnost, ali potem preko delegacije na občinski ravni, ampak kljub temu je Tost sam po svojem verjetno samoupravnem aktu ugotovil, da je potrebno kulturo izvajati, kljub temu, da je pravzaprav zanjo prispevajo že v svojih rednih sredstvih. In zanimivo mi je pravzaprav, kako je ta kulturni del, kulturno društvo v Uljaniku pravzaprav bilo odprto kljub temu za vse.
kljub temu, da obstajala tudi ostala infrastruktura. V končni fazi tukaj noter recimo bi pogrešal besedo delavska univerza, ki bi lahko v končni fazi tudi spadala v okvir enega tako velikega inštituta. Vzporednice so pa včasih zanimive, ne? In ko sem bral pravzaprav še predstavitev, ne, mi je pri tem delu, ki govori, kako je kultura vsebina in način življenja, stalno pred oči prihajala knjiga Aleksandra Sergejeviča Jakovljeva. Se pravi, to je z naslovom Zgodbe iz mojega življenja. To je bil letalski pionir v Sovjetski zvezi, ki je v trdem stalinizmu pravzaprav vzpostavil tovarno letal Jakovljev, Jak, in je leta 1946 je šlo to v slovenščini in v tem delu večinoma razlaga ravno o tem. Problemi so popolnoma identični. Razlaga o tem, kako je mogel svoje delavce, pravzaprav tovariše, navaditi higiene, kako je z arhitekturo poskušal vplivati, kako so se oblikovale noter pravzaprav skupnosti, ki so pospeševale to estetizacijo delovnega prostora, parke so postavljali, svetle barve uporabljali in zanimivo je, ko ste rekli pač, da imamo tukaj umazano industrijo, kot si predstavljamo pač neko ladjedelnico, ne, tam je tudi tovarna letal, ki mnogo bolj čista po mojem ni bila. Zanimivo je pa, da vzorec iz trdega stalinizma, tam se praktično na vsaki drugi strani se Stalin citira, nekako ostaja tudi problem jugoslovanske socialistične družbe. Najbolj zanimiva stvar pa je odgovor mogoče na tisto vprašanje zjutraj, kje je, odkot se je rekrutiralo člane mestnih zajednic, se pravi krajevnih skupnosti. Očitno je največji kadrovski bazen in ne samo kadrovski bazen, ampak partijsko oziroma dajmo temu reči ideološko neoporečnih in verjetno tudi članov partije se je dobilo pač v veteranske organizacije oziroma v zvezi borcev, ne? In to je definitivno zelo zanimivo, sploh če to o tem razmišljam z stališča življenjskega sveta nekega politika ali pa družbeno-političnega delavca, kako se je oblikoval in odkot je pravzaprav prišel, kakšen bi bil lahko celo njegov nek psihološki profil. Velikokrat smo se spraševali o družbeno-političnih delavcih, ker te, ki so še živi, so včasih delujejo, te starejše gospodje iz časov samoupravnega socializma delujejo tako zelo samo prepričani in pravzaprav nekoliko podobno tem borcem iz poznih 70-ih, ko so se začeli ukvarjati z realno politiko v občini, ne zgolj z vprašanji, ki bi zanimale veteranske organizacije. In to je v bistvu en trenutek, ko pravzaprav ljudje, ki imajo čas, ki imajo željo, proces lahko tudi v sodobnem času, po mojem, opazujemo pri kakšnih drugih veteranih z kakšne druge vojne, pravzaprav pridejo počutijo potrebo, da pravzaprav svojim početjem nadaljujejo in si ustvarjajo tudi nek status v družbi. Poleg seveda solidarnosti in vsega ostalega, kar je spadalo zraven. Če potegnem še eno čudaško vzporednico, mogoče tudi zdaj že blagopokojna Demokratična stranka upokojencev Slovenije je delovala na nekoliko podobni bazi in pravzaprav predstavljala zelo pomemben del prebivalstva, ki je bil pa po eni strani imel relativno veliko politično moč v popolnoma drugem političnem sistemu, kljub temu, da je pravzaprav nagovarjal takrat ozko, danes že kar široko publiko. Tako da to je mogoče z moje strani, potem pa verjetno sledijo vprašanja. No, hvala za komentarje. Zdaj, če bi katera še od predavateljic želila kaj komentar nazaj ali pa odgovor, jo vabim tukaj, naprej. Hvala. Potem pa se obračam na vas, publiko, če ima kakšno vprašanje, tako tukaj prisotno, kakor online. Tako da kar pogumno z vprašanjem, ki sem ostal, da vas vidim. No, prosim, malo nakladnik. Je samo vprašanje za Jelko. V bistvu
koncem tvojega predavanja, ki si omenila, da z reformo leta 1994, da se je v bistvu začela, z reformo lokalne samouprave, ki se je ta velika občina razvila na več manjših, da je v bistvu šele takrat bil nek nov začetek modernizacije oziroma razvoja občine Ig. Občine Ig v bistvu občine Ig oziroma tudi vseh ostalih občin, ki so nastale iz nekdanje občine Ljubljana več ljudi. Ker največji problem te velike občine ljubljanske je bilo, da je imela zelo malo sredstev, ki jih je potem morala razdeliti med te posamezne krajevne skupnosti in tudi vidimo včasih na teh občinskih sejah, kako se krajevne skupnosti med sabo borijo, katera bo dobila tisti mali košček. Enostavno ni bilo dovolj denarja, zaradi tega se je začel. Pa mogoče še za Ig ni toliko značilno, kakor še za tiste krajevne skupnosti, ki so bile še bolj v zaledju. Dan so bili infrastrukturne težave še večje. V tem hribovitem zaledju, Velikih Laščah, pa do Rakitne je segala občina, to je bilo ogromno območje. In pri drugih občinah podobno? Ja, podobno. Pač kar naenkrat je to manjša občina, ki sama dobiva določen del sredstev in od države in se potem na razpisih poteguje za sredstva, tako da so lahko, občina Ig konkretno je imela že kar nekaj let nazaj urejeno celo infrastrukturo od komunalne urejenosti, kanalizacije do interneta, vse te napeljave, medtem ko občina Ljubljana za rudnik še vedno ureja kanalizacijo. Še kakšno vprašanje? Prosim, profesor Duda. Hvala. Anitu i timu znam i znam čime se bavite na istom projektu, a ovo Jelkinu mi je bilo stvarno jako zanimljivo i jako je blisko onome što mene zanima, pa se nadam da ćemo ostati u kontaktu. A ovo sad konkretno za ovu općinu, znate slučajeve u drugim općinama, u drugim krajevima, kada su neke javne ustanove, objekti kojima su rješavane zajedničke potrebe, dakle dom kulture, na primjer, izgrađene sredstvima samodoprinosa, ali onda u vrijeme krize 82. 3. 4. nije bilo novaca za održavanje tih zgrada, nije bilo novaca za plaćanje grijanja, struje, nije bilo novaca za kulturne programe. Da li možda tu bio takav slučaj ili su svi objekti koji su izgrađeni uredno poslovali i ispunjavali svoju funkciju? Eden od večjih problemov, ki smo ga imeli, je bilo, prebivalci sami so zgradili svoj strelski dom v 60-ih letih. Takrat je športni objekt, ki ga je pa v bistvu že pred potekom 10 let občina si prisvojila za svoje potrebe, za center predvojaške vzgoje in še vedno to državni objekt, v katerem imajo zaščito in reševanje, gasilci imajo določene tečaje, medtem ko je strelski družini dala v uporabo drugi objekt. Žal za ta objekt ni uredila zapisa v zemljiški knjigi, tako da je v bistvu to je bilo last podjetja, ki je odstopilo ta objekt in ga je potem po osamosvojitvi tudi zahtevalo nazaj. Mogoče je samo dodal na to zgodbo. Marsikakšen dom se je zgradil, recimo vaški dom, kulturni dom iz samoprispevka. Potem je bilo pa vprašanje tega, kakšna organizacija občine je bila po ustanovitvi novih občin leta 1994. Imamo četrtne skupnosti, ki so pravne osebe. Imamo krajevne skupnosti, ki so pravne osebe in so tudi lastniki. Načeloma se je preneslo tla. Potem so pa manjše občine, kjer so vaški domovi, vaške skupnosti. In vaške skupnosti niso pravne osebe, so zgolj posvetovalni organ, tudi volitve so nekoliko bolj samoupravno izgledajo. In vse premoženje ki je bilo na območju te vaške skupnosti, se je preneslo na občino. Tako da je občina tista, ki mora to financirati.
Načeloma ni šlo in načeloma, kar je bilo samo prispevkov, niso obvladovala društva, ampak občina kot prostor, kar je problem. Bojan Godeš ima vprašanje. Prosim. Ja imam pitanje za tim, ako može da kaže kakva je situacija danas po tim transformacijama u Hrvatskom sa sudom, kakav je status njihova top. Nešto da nam kažete, mi ovdje sigurno ne znamo toliko koliko, iako to nije istraživačka tema vaša sada, jer je drugo vreme, ali ako možete u tome. Bilo je neki dan u jednom delo, to je glavni časopis, bio je intervju zaboravio sam ime sa jednim članom i antifašista sam tako veliki naslov i ako možete u današnjem aktualnom statusu u Hrvatskom društvu SUBNOR-a kako općenito nešto da kažete nam. Hvala. Hvala na pitanju. Da, 1992. SUBNOR je preimenovan u Savez antifašističkih boraca i antifašista i dan danas djeluje organizacija koja je danas bitno drugačija, naravno pod tim imenom. Imamo lokalne udruge, Savez antifašista, uz njih recimo kod nas u Istri ima i tih udruga Josip Broz Tito recimo koje njeguju i dalje kod ličnosti i događaje koje smatraju važno obilježiti. Ali općenito udruge antifašista se dakle nekako primarno bave tim obljetnicama, proslavama, organizacijom nekakvih komemoracija. Dakle, nešto ono što je i SUBNOR radio nekada, samo su u javnom prostoru tada najprisutnije. Nekako to njegovanje antifašizma i što je antifašizam danas, koji bi trebalo možda biti nekako primarna aktivnost udruga, jer je i danas to pitanje i dalje aktualno. Baš smo na konferenciji prošle godine na Socijalizmu na klubi o tome razgovarali sa članovima tih udruga na nacionalnoj razini i na regionalnoj razini za Istru. Čini mi se da je ovim manjim organizacijama teško mobilizirati mlade ljude. Zapravo na mladima bi trebao biti akcent da se to razumijevanje antifašizma, aktivizma danas u tom smjeru treba približiti njima. Sad, kako sad sa tolikim generacijskim jazom, ako u vlastitoj udruzi nemate nekakav ogranak mladih ljudi koji su, dakle u SUBNOR-u to nije postojalo, ali danas u udrugama to postoji, mislim svaku čast izuzecima, ali može postojati, po meni bi možda i trebalo postojati, ukoliko se misle približiti na taj način važnim članovima. Dakle, nekako aktivnost više nije strogo ideološka, strogo politička, nekako se taj antifašizam transformira zahvaljujući njihovom aktivizmu, iako danas u Hrvatskoj, nažalost, još uvijek je primarno su vidljivi kao stari borci, kao neko ko se govori o antifašizmu samo kad je dan antifašističke borbe, primjerice, ili kao netko ko je na ljevici ima nešto za reći i tako više nekako kontroverzna nekakva komunikacija u medijima, ali to naravno ima veze i sa službenom politikom, sa netko je na vlasti i kako surađuju. Mislim, imaju problema i sa financiranjima, naravno, od prostora do bilo kakvih aktivnosti, tako da postoje nekakvi na nacionalnoj razini, postoje neki projekti o kojima bi jednog dana voljela više istraživati, koji su onako proeuropski, nekakvi projekti međunarodne suradnje, projekti sa obrazovnim ustanovama i sa mladima, ali ne znam, mislim iz medija nije poznato, da je neki efekt, taj neki odjek svega toga nije baš širok. Imam još jedno pitanje, sad sam se sjetio. U hrvatskom dijelu Istre postoji Gortanovci gdje sam upravo neko društvo koji ide na baštini ovog antifašizma, nekomunističkog porekla. Ima to, kod nas je Tigar. Da. Ali čuo sam da postoji na hrvatskom da s Gortanovci gdje Da li još uvijek postoji? tačna informacija, nisam nešto... Stvarno
Da. kao neka paralela Tigru, ne znam, na prve žrtve tršćanskog procesa, Sad, danas. da postoji neke grupe, to ne postoji. Dobro, onda nisam bio dobro. Ili su baš u teškoj ilegali, Da, pa onda da. ne znam. Da. Tako sam čuo baš od predsjednika organizacije Tigar u Sloveniji, Savin Joganin je pred koji da postoji status očitko vrlo duboko ilegali. Facebook. Dobro, hvala. Še kakšno vprašanje? Aha, no, tam je Boštin. Moje pitanje ide isto koleginici Filipović. 80. godine i vaš obnovili recimo to. Kazali ste jednom da su, to se sasvim slažem, slijedili politiki SKU. Ali problem je u 80-ima što politika SKU nema jedne, nego ima puno politika. Šta sa, recimo, dvima sredinama, Labin i Sisak, šta se tu dešava, mislim, u sadržaju politike, ne u izvođenju ili to dalje. To me... Hvala na pitanju, ja ću vas odmah razočarati, ja sam se nadala da će biti nekakvih informacija o nekim razmimoilaženjima u razmišljanjima, nekim tvrdim stavovima, mekšim stavovima. Teško je doći do toga unutar same općinske organizacije, da se onda na sjednicama vidi ta različita mišljenja, ima sukobljavanja razmišljanja, što je recimo možda se više vidi 71. kada i u Savezu, točno, i kada i u Savezu boraca onda postoje izrazito dvije podijeljene linije, dakle republički odbor ima problema sa organizacijama u Brgi, Mostu, recimo, i sličnim organizacijama koje su iz manjih sredina u kojima je ona tvrda linija koja ne prihvaća nikakvo nacionalno izjašnjavanje ili nacionalno razgovor o nacionalnom pitanju u sklopu ustavnih rasprava o ustavnim promjenama na nikakav način, nego oni su jednostavno bratstvo, jedinstvo, Jugoslavija, nema toga, ne kao Ivan Šibl koji je bio tada na čelu Sudnora je isto tako i smijenjen u toj smjeni Proljećara, dao ostavku, on je zapravo puno učinio da se politizira Sudnor, ali s druge strane kasnije jako kritiziran od strane Sudnora. Isto to je nevjerojatno kako je moguće da je ta platforma se ovako isto tako okrenula, jer je bila zapravo došlo isto tako do smjene u rukovodstvu veteranske partizanske organizacije, dakle jednog dijela predsjedništva koje onda zamijenilo svoju politiku. Naravno, politika je bila u potpunosti u skladu sa politikom SKU. Nakon te smjene, krajem 71. početkom 72. a u 80-ima jako kritiziraju tu podijeljenost partije, ali ono čime se oni bave je većinom reforma društva, reforma i političkog sustava. Ne. Jako dugo su i dalje na liniji da je Aumojska Jugoslavija treba ostati kao takva, da je Savez komunista ključna politička snaga društva, Socijalistički savez radnog naroda se mora transformirati, ali on mora ostati, dakle, on je naša misao vodilja, politika, jedino tako ćemo očuvati naše jedinstvo, bratstvo. Nekako čini mi se kao nespremni za reformu i onda kada ta reforma dolazi, 89. onda oni pak, nekako se priklanjaju tome, prihvaćaju sve to skupa, ali onda ide napad na nacionalne stranke, na stranke koje provode ideju nacionalne politike i sve kao najveće zlo. Naravno, ima tu i predizbornih kampanja koje onda idu u tom smjeru od strane Saveza boraca vrlo snažno. Tako da, ali kažem, same te nekakve sukobi struja unutar Saveza boraca u 80-ima za Hrvatsku, recimo, su na lokalnoj razini su jako ih je slabo uhvatiti, treba to
jer često su ti sastanci ili recimo zapisnici predsjedništva koji su najkorisniji, najzahvalniji za takve istraživanja, ili su kratke rečenice ili misao nedorečena, i onda je teško pohvatati zapravo što je sad, mislim, i onda je teško povezati nekome nešto lokalno zamjera ili neko je protiv nekog lokalno, eto tako ne slaže se sa njegovim mišljenjem, ali da se sad stvaraju nekakvi baš blokovi, teško je to razaznati, jednostavno ne dolazi ili do izražaja ili jednostavno se ne pridaje dovoljno pažnja ako neko sad kaže nešto što bi eto, nije u skladu s politikom, to službeno. A što se tiče Siska, to danas u Hrvatskoj na događaju u Drugom svjetskom ratu, danas je to zvanični praznik kod nas. Da, 22.6. Dana fašističke borbe, koji je u nekom smislu zamijenio prijašnji dan ustanka koji je bio na drugi kraj. Točno, 91. sa smjenom vlasti, to se mijenja se taj ključni datum i naravno i to ima svoju priču, nacionalnu priču, jednu kontra priču onome što je bilo prije. Dobro. No, še kakšno vprašanje, no, prosim, Nina, Rupirac. Samo vprašanje za Anito. Mene zanima metodološko, kako ste izvajali svojo raziskavo, ali ste se tudi pogovarjali z ljudmi, ste jih intervjuvali. Ta vaš pogled se mi zdi predvsem predstavlja, kako te dejavnosti iz tega vidika discipliniranja, jaz sem tako razumela, kot nek vidik discipliniranja industrijskega delavstva oziroma kultiviranja, industrijskega delavstva in pa industrijskega prostora. Kaj pa še drugi vidiki opolnomočenja, vidiki politike pripadnosti, razširjanja, razmišljanja tovarnega, organiziranja časa, prostega, delovnega časa. Se mi zdi, morda skozi pogovore z ljudmi ste dobili tudi take poglede, kaj se tisti, ki pa so bili aktivni, seveda ste fino opozorili na razlike med različnimi tovarnami. Nisam radila intervjue, znači ovaj dio istraživanja, mislim samo jedan manji dio, čime se ja bavim, se biti više bavim SIZ-ovima same kulture, jer su samo kao jedan primjer kako jedna industrija zapravo funkcionira u općini. Tako da sam za ovaj dio koristila njihov tvornički tisak, znači časopisa ima ih nekoliko. Međutim, vidi se, toga recimo nije bilo ovdje, međutim ima dosta baš intervjua sa tim umjetnicima, to jest radnicima, umjetnicima, slikari, pjesnici i oni baš govore upravo, naravno o problemima koji su vezani za financije, to je uvijek kao glavno. Međutim, upravo govore o tome kako je to oni imaju slobodu, znači umjetnički se izražavati na radnom mjestu za radno vrijeme, što ja mislim da je vrlo specifično i danas možda teško pojmiti da je to kao netko radi u brodogradilištu i onda se uzme malo, makne se strane i onda ide slikati. Ili ima neku edukaciju gdje dolazi neki slikar, znači to se ne događa nakon radnog vremena, nego u sklopu radnog vremena. I stalno se govori upravo o tome, o motiviranju drugih da se priključe. Iako ima stvarno, ima taj dio gdje jedan dio njih govori upravo, ja mislim da nisam još dublje, ući ću sad preko ljeta, ušla u tu rodnu dimenziju, jer ima to kao dijela podsmijeha. Znači ima dio, pogotovo recimo oko literarnih koji pišu pjesnici, na primjer, ima dio toga, joj što to radiš, što je bez veze, nije to za nas obične radnike. Mislim da to baš ima veze upravo s tom nekom idejom da možda umjetnost nije za pravog muškarca. Tako da ima ta crta, ali mislim također vrlo ovisi kojom se sekcijom bavite. Jedna je stvar ako ste možda fotograf, koja se kao može djelovati malo više možda cool, ili na primjer kipar, za razliku od nekog ko piše pjesme, pogotovo na dijalektu, na čakavštini, na primjer. Tako da mislim da postoje i tu nekakve razlike, čime se konkretno bavi. Tako da mislim, ima to kao osnažujućeg dijela, eto ja sam dobio priliku da se samo ostvarim, što vjerojatno ne bih, da ovo nije socijalizam, znači ima tog dijela, međutim, opet
treba uzeti u obzir koji je to broj ljudi koji se tu bave, ono što ste vi rekli, tu stvarno je otvoreno za sve građane Pule, znači nije isključivo kao radnice. Ali recimo sada na ljetu spremam baš s kolegicom o ženama u Uljaniku, jer ima žena, znači nisu samo znači ima i čistačica, ima i ovi koji rade u kadrovskoj, međutim ima i stvarno žene koje rade kao zavarivačice, znači baš kao pravi manualni posao. I sad nam je taj dio upravo da baš ćemo razgovarati s njima kako onda to funkcionira, tako da ćemo možda kroz te nekakve. Recimo žene se umjetnički većinom ostvaruju isključivo kroz dan žena. I to obično budu izložbe rukotvorina, što je također vrlo zanimljivo, znači koja je narodna unutar recimo kulture u jednom brodogradilištu gdje su žene općenito umanjene. Ja se pa to zelo povezuje tudi s to konstrukcijo spola. Ladjedelnica gradi pravega moškega delavca, jaz sem se ukvarjala s tekstilno industrijo, kjer se gradi prava ženska delavka in na to so vezane čist druge dejavnosti, ki so tudi med ljudmi bolj priljubljene. Hvala na komentarju. Tako še kakšno vprašanje, komentar? Samo za Nitu još jedna sitnica, ako mogu. Dakle, oko 7000 radnika je u Uljaniku na vrhuncu, to je maksimalna zaposlenost. Rekla si, nema niti jednog profesionalnog zaposlenog organizatora kulture. Sad, je li to onda politička odluka? Dakle, nama, mislim, nemoguće je da su financije razlog. Na 7000 radnika da jedan ne može biti kulturni radnik koji bi tu nešto koordinirao, organizirao, pomagao. Je li to poruka kultura nam je manje važna? Je li poruka to je samoupravna djelatnost pa će radnici to i onako sami, bolje je da rade sami? Mislim, financije mi nisu dovoljno dobar razlog. Da na 7000 ljudi jedno radno mjesto se ne može otvoriti za organizatora. Dobro. Njihov kontraargument je, ali opet jedan radnik koji će zavarivati je bolje nego jedan radnik. Znači, mislim, glavno je kao kultura jednostavno, i onako će se ljudi, oni koji se žele baviti će se onako njome baviti. Recimo, kako radim usporedbu Uljanika i Jugoturbine u Karlovcu, u Jugoturbini u jednom trenutku imaju s 80 neke žena koja je do tada radila u Kadrovskoj, ona u tom trenutku postaje animator kulture. I onda ona govori recimo kroz svoje iskustvo kako nitko njenih kolega ne razumije šta ona to tamo radi, kao kako ona sad 8 sati dnevno troši na kulturu, kakav je to posao. Ono kao šta sad tu ona kao... Baš kao znači, jednostavno cijeli kolektiv ne razumije koja je njena konkretna uloga i šta ona sad, iako i njih ima 7000, što sad ona tu, zašto bi njoj trebala ići plaća na to, kad je ona to jednako do tada radila za besplatno, a usput je radila svoj posao u Kadrovskoj. Tako da postoji ta neko ideološko nerazumijevanje, ja bih rekla, koje se opravdava financijama. Recimo, 80-ih se počne javljati ideja da se osnuje OSIZ, SIZ za kulturu u Uljaniku, jer upravo baš to, veliki kolektiv treba organizirati kulturu konkretno i on se na kraju osniva kao OSIZ za kulturu i sport i rekreaciju. Znači ne može opet kultura, nego mora rekreacija, gdje tu ipak ima puno klubova, isto mnogo je važnije, znači jednostavno kultura nikako da ispliva u biti kao neko relevantno, recimo, nešto da što se isplati recimo trošiti kad se onako već daje doprinos za SIZ, od 0,60% plaće, znači, evo još oni tu te nekakve direktne akcije plaćaju, znači jednostavno dokle više. U trenutku kad još puno njih nema gdje živjeti, gdje je stanogradnja i tako to, znači jednostavno kultura tu ne može se naći mjesta, nije prioritet financijski, a s druge strane jednostavno mislim da postoji ta ideološka, možemo tako nazvati, je li uopće potrebno otvoriti radno mjesto ili ne. Še kakšno vprašanje ali pa komentar? Potem pa jaz vsem zahvaljujem, prvo vsem predavateljicam, komentatorju in pa seveda publiki, tako tukaj, kakor online. Hvala za zanimivo predavanje, zdaj pa sem še Ano prosim, da napove naslednje. Drugače pa želim lep dan vsem. Pa samo zabavno interesno skupno spode. Tako, ja. Pa udeležite se še tega, ne? Se pravi še programa na dvorišču inštituta. Najlepša hvala.